Yes, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukunda Go Line TV. Nizere neza ko mukomeje kugubwa neza muri gahunda zitandukanye murimo. Wowe uri ku mugabane w'Uburayi, muri Afrika ndetse no ku yindi migabane itandukanye udukunda, reka tukwifuze kugira umunsi mwiza. Hanyuma ntago turi buze gutina n'amakuru menshi cyane agezweho by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi agaruka kuri transfer. Dore kuri Kylian Mbappé rote uyu rutazamu wa equipe ya Paris Saint-Germain, equipe ya PSG yavuze ko yifuza kuba yamugurisha. Ibi ngibi bije nyuma yuko umwaka utaha Kylian Mbappé rote azaba soje amasezerano cyangwa se azaba ari free agent, kandi equipe ya Paris Saint-Germain ngo ntago yifuza kuba yamuruzinga cyangwa se ntago yifuza ko Kylian Mbappé rote yazagena nta n'icumi babonye. Hanyuma equipe ya Real Madrid irifuza Kylian Mbappé rote mu minsi ishize uwo bita Florentino Perez baramaje nimba ari buze gusinyisha Mbappé, ababwira ko ataraka kanya. Gusa equipe ya Paris Saint-Germain irifuza miliyoni 200 z'amayero, byumvikana ko ni miliyoni 171 z'amapound. Kurungu rero amakuru hari nkuko Daily Mail ibitangaza ngo equipe ya Real Madrid ngo yahita imusinyisha aho kugira ngo itegereze umwaka utaha, cyane ko ari umwe mu bakinnyi bifuzwa cyane n'umutoza Carlo Ancelotti. Hanyuma ikinyamakuru Le Parisien cyatangaje ko Mbappé ari buze gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain, gusa Kylian Mbappé rote ahita bihakana avuga ko ari buze kuguma muri iyi equipe kandi kariho ibyishimo bye biri. Hanyuma Emir wa Katari ndetse no bita Tamim bin Hamad Al Thani, abangaba ngo nibo bari kubera imbogamize equipe ya Real Madrid kugira ngo ibe yasinyisha Kylian Mbappé rote imuvana muri equipe ya PSG. Gusa Mbappé nawe yamaze kwandikira Paris Saint-Germain imenyesha ko atari buze kuba yongera amasezerano, byumvikana ko umuryango umwerekeza muri equipe ya Real Madrid ufunguye cyane. Hanyuma amakuru haribazwa ese Carlo Ancelotti Vinicius Junior ukina ku ruhande rw'ibumoso asatira ari buze kuba agurana na Mbappé, ese Mbappé azakoreshwa nka nimero 9? Byose nibyo gutegereza tukareba. Gusa uwo bita Carlo Ancelotti ngicyo yifuza n'umukinnyi ukubakinisha byo ntibyamunanira. Hanyuma tuve kuri Kylian Mbappé rote twerekeze muri equipe ya FC Barcelona yitwa Frankie de Jong. Uyu nguyu yongeye guhakana amakuru amwerekeza mu ikipe ya Manchester United nyuma yuko equipe ya Man U yamwifuje last summer. N'uyu munsi uyu mukinnyi kina hagati mu kibuga w'imyaka 26, uyu muhorandi w'imyaka 26, equipe ya Manchester United ngo yatanga miliyoni 70 z'amapound kugira ngo imuvane mu equipe ya FC Barcelona. Gusa Frankie de Jong yongeye guhakana amakuru amwerekeza muri Manchester avuga ko ahazaza he hari muri equipe ya Barcelona. Hanyuma bamwita Jaggelish, uyu nguyu nyuma yuko begukanye igikombe cya UEFA Champions League, benshi mwaramubonye afashe icyo kunywa rwose, afashe agatama cyangwa se ikinywaji nkuko bamwe babivuga, afata icupa ararinywa. Uyu munsi rero nyuma y'iminsi ine ari muri hangover zikomeye cyane, umutoza Gareth Southgate, umutoza wa equipe y'igihugu y'Ubwongereza, ngaracyamutegereje muri kampu. Jaggelish byumvikana ko akiri muri hangover za Champions League nyuma yuko begukanye igikombe akanywa inzoga nyinshi cyane. Hanyuma equipe y'igihugu y'Ubwongereza iri buze kubikina imikino yo gushaka itike ya Euro 2024. Bafite imikino ibiri, bagomba gukina na Malta ndetse na North Macedonia. Iyi mikino yose wo bita Gareth Southgate ngakaba yitegereje Jaggelish ngabe yakwiyunga kuri bagenzi be. Nubwo Jaggelish bimeze bityo, uwo bita Erling Braut Haaland uyu nguyu n'utazamu wa equipe ya Manchester City akanaba umunya Norway. Umutoza wa equipe y'igihugu ya Norway bamwita Ståle Solbakken, uyu nguyu yatangaje ko uwo bita Erling Braut Haaland bagomba kuba yahagera, avuga ko ari umupro cyangwa se ari umukinnyi uzi akazi ke uko gagomba gukorwa. Ku myaka 22 rero uwo bita Erling Braut Haaland ngagomba kuba yakwiyunga kuri bagenzi be muri equipe y'igihugu ya Norway. Hanyuma iyi Norway nayo iri buze kubikira imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'Uburayi, imikino bagomba gukina muri weekend. Hanyuma equipe y'igihugu ya Norway cyangwa se Norvege irimo iritegura umukino na equipe y'igihugu ya Scotland iri on form. Hanyuma tujye kuri equipe ya Manchester United wo bita Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Uyu nguyu amakuru yagiye atangazwa nuko afite amahirwe ko yakwegukana equipe ya Manchester United nyuma yuko Glazer family batangaje ko bifuza kuba bayigurisha. Demira ikabitubwira ko uyu muherwe ari tayari kuba yatanga miliyari 5 z'amapaundi, hanyuma agakoresha miliyari 1 muri ikipe ya Manchester United avugurura bimwe mu bikorwa remezo ndetse akaba yanayashora agura abakinnyi. Hanyuma foundation y'uyu mugabo Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ingiyi amafaranga ngo yarayateguye neza cyane kugira ngo ibe yahitishora muri ekipe ya Manchester United. Hanyuma ushobora kwibaza uti Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ni muntu ki? Uyu nguyu ni chairman wa Qatar Islamic Bank KIB, ingi akaba ari banke y'abayisilamu yara mu gihugu cya Qatar. Hanyuma akaba ari n'umwe mu bana b'ibwami hariya muri Qatar.
yamaze igihe kirekire akiri muto mu gihugu cy'Ubwongereza, yiga mu bigo bitandukanye, yize Dorset, yiga Royal Military Academy, angaha ni Sandhurst. Byumvikana ko uyu mugabo bita Sheikh Jassim bin Hamad Atan umuco w'Abongereza arawuzi cyane, ukongeraho ko ari umufana ukomeye wa equipe ya Manchester United. Hanyuma uyu mugabo akaba ari umunyamafaranga menshi cyane. Hanyuma se uyu mugabo Sheikh Jassim bin Hamad Atan no bita Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabel Atan, uyu nguyu akunda kwitwa akazina ka HBJ. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu bagabo bagiye baha amafaranga Abongereza. Uyu mugabo mu mwaka wa 2007-2013 yatanze miliyoni 2,600 abiha King Charles. Uyu nguyu rero akaba baragiye bahora mu nama zitandukanye bagenda baganira, byumvikana ko aho bahurira n'Ubwongereza harahari cyane. Hanyuma nkuko byatangajwe muri iki cyumweru tugomba kuba twamenya ese ninde uri buze kwegukana equipe ya Manchester United. Hanyuma dukomereze muri equipe ya Liverpool yifuza Kefrem Turam. Uyu mufaransa usanzwe akina muri equipe ya Nice, equipe ya Liverpool ikaba yifuza ko yamusinyisha nyuma yuko yasinyishaho bita Alex McAllister imvana muri equipe ya Brighton, ngirashaka kuba yakongeraho uwo bita Kefrem Turam. Hanyuma equipe ya Manchester United irimo irifuza David Raya, uyu ngo yakaba ari umuzamu wa equipe ya Brentford, nubwo equipe ya Tottenham Hotspur nayo imwifuza uyu munya Espagne. Equipe ya Man U ngo niyoboye ku ma equipe ashobora kuba yamwegukana. Brentford ikaba yifuza miliyoni 40 z'amapaundi kuri equipe yose yakwifuza gusinyisha umuzamu wabo uwo bita David Raya. Hanyuma tujya muri equipe ya Arsenal, ubita Declan Rice yawe n'abakinnyi bagenzi be muri kampo ya equipe y'igihugu y'Ubwongereza. Hanyuma nkuko mubibona uyu mukinnyi usanzwe akina hagati mu kibuga muri equipe ya West Ham, akaba yahuye n'abakinnyi batandukanye asuza abakinnyi by'umwihariko ba equipe ya Arsenal, bagenda baganira gake gake. Uwo bita Aaron Ramsdale, uwo bita Bukayo Saka ngo baganiriye byimbitse. Ibingi bikanahuzwa nuko Declan Rice ashobora kwesa muri equipe ya Arsenal miliyoni 90 z'amapaundi, gashyiraho add-ons zizaza ziyongeraho uyu mukinnyi ashobora kuba yakwekeza muri equipe ya Arsenal. Hanyuma tubutse ko equipe ya West Ham yegukanye igikombe cya UEFA Conference League. Hanyuma chairman wa equipe ya West Ham agahita atangaza ko uwo bita Declan Rice agomba gusohoka muri equipe ya West Ham. Hanyuma tugarutse muri equipe ya Liverpool irifuza Federico Valverde wa equipe ya Real Madrid. Equipe ya Liverpool ikaba yatanze miliyoni 51 z'amapaundi, gusa amakuru avuye muri equipe ya Real Madrid aravuga ko Florentino Perez atajya mu biganiro na equipe iyo ariyo yose ije itanga munsi ya miliyoni 85 z'amapaundi. Byumvikana ko bigoye kugira ngo equipe ya Liverpool yasinyisha Federico Valverde. Hanyuma dusoreze kuri equipe ya Manchester United. Equipe irifuza Harry Kane, gusa amakuru hari nuko Daniel Levy atifuza ko yamugusha ku ma equipe mu gihugu cy'Ubwongereza, bikanahuzwa nuko Harry Kane ashobora ko yakurikira muri equipe ya Paris Saint-Germain igihe cyose PSG yabigurishije Kylian Mbappé rote. Byumvikana ko equipe ya Manchester United ngo ni kimwe mu biri kwitinza kuba yatanga bid muri equipe ya Tottenham Hotspur, cyane ko ibizi neza ko equipe ya Spurs itifuza ko yamugurisha mu ma equipe mu gihugu cy'Ubwongereza. Mutoza mushya wa equipe ya Tottenham Ange Postecoglou akaba yatangaje ko yifuza kugumana na Harry Kane kugira ngo bafatanye barebe ko bahesha igikombe equipe ya Tottenham Hotspur. Hanyuma siwe wenyine equipe ya Manchester United yifuza bita Victor Osimhen rutazama equipe ya Napoli, nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi equipe ya Manchester United yifuza, ndetse no bita Randal Kromwani wa equipe ya Eintracht Frankfurt. Si wenyine cyane ko Mason Mount wa equipe ya Chelsea nawe aravuga muri equipe ya Manchester United. Yes, hanyuma ni byinshi cyane biba bigezweho ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Munyemerere dusoreza ahangaha, tubifurize kugira ibihe byiza n'andi makuru menshi cyane agenda azamuka turagenda tuyabagezaho hano kuri Goal Line TV. Nizere neza ko twabanye neza. Ciao, Imana ibarinde.